India the state kuntra le risi the BJP ki government the state tara hakan state kundine nan BJP ni masi akoi na khangsi akoi Manipur gumba center da panba kana party da khumba principal legislative ba maitai jati nate atopati example le mai jegena Tamil Nadu in 1963 degi 1963 degi ngasi bauda Congress BJP chamungam deba 1963 degi Narendra Modi sat babuk da magi airport de mafam chapta ma helicopter chale ba ko aduna akhoi da ngasi soiri ba se Bihar ki election sina Manipur da ong por kane na te ba akhoi di isagi principal leje da ba aina lasing guma tera guma koi pai pa nuksin hum jati ne ba khoi aina Bihar da kasu allegation ka tobulati Bihar very hard working but same time they are very corrupt haibi wani ai Bihar da thanim aduga akoina Bihar gi hante ke election je sab chan khange ati isa maksin salaga praja da hangada ba la ra praja sing da moi district manga tru salaga anda madu da verify tongam ne ba ko akoi sit panganga madu de akoina khara social media da khara taroga aina hajabadi Bihar na Bihani Manipur na Manipur ni akoi Manipur da hoji thoi ba problems chai ni makhai sidai da akoi ki isa gi awana sidi parjagi awana di khambidana election da si election da ngang ba sisu amrom da it is time wasting for the people for everyone akoi ngangjeri ba akoi ki su mat mangi bani amrom da akoi ki sagi problem is solve to ngam de ba mi gi maram da khoi na thijan lai re ba ko mana sumai to gre Manipur da ngasi bau de bu chai ani makhai da religion de leri ba akoi na hanjan national no hydrosi masi Bihar do di agadra ba Bihar ki praja ga Manipur ja yam tin ke nei adudi aina dum chai mapane le ju jarai aduna akhoi na pangangang ba yati haji ai wam haji Australia de ne aina sum taje bani ko Australia da vote to but ne moi box am thame ye moi di ka yot ki kari ka mu chadi cartoon box and pension na khole hai pension na madida semtok setu ba kari to ba EVM machine ga mo leite adu chakhot palam de chakhot pa ki thabak to bani chakhot ta palam de chakhot ta bi thabak to bani aduna akhoi si still akoi India da woi riba Manipur riba se chakholi chaira ro chakhoti chaira ro chakhoti hardi saurkani chakhole ami be thagalaga harau ko aduna mi chakhot America re to godro suma election se America to riba America democracy in Manipur India su democracy ni na India da akoi India da Bihar election to ri se UK gi natra America mo hum to na tie ba sum culture si to an ba mane ko madu to an ba mani ngasi Bihar ki election je transparency suglai leiti haibata aina ka su masiti amuka hanjeri transparency yo to election ne ko aina amu repeat to roi hana gi duti asumani hajegi to masi akoi social media thoglei ba se mi khara ne asum khara ne thagalai mi aram ne di ka thagal loi aduga ngasi hoji akoina isagi ba akoina khanjagadabadi akoina khanjagadabsi kamai to gidage bo hoji Manipur da oidi pe phibam si kamai to solve to gadage khanba adumba party leradi thagat pi ai ade Bihar de BJP ka re Manipur de BJP ka ne ki wakhom di je blurry zero ne ba zero knowledge lai ba mi ki wakhan ne ba ko mi gi matok tam hona de isa gi identity thamgadamni akoi halaban culture thamgadabni akoi ngasi 49 degi ngasi bawda sarbna sadana manipulation bi fibam laise Manipur gi ai wafam thai ke 4 October 1949 da phong giba New York Times na mo phong giba 4 October 1949 amukon hajari New York Times da phong giba ko matam do de leramba Manipur population 5 lakhs ni a square mile se 18,000 square miles ne ba Manipuri size 18,1800 lising tara nipan ne ba lising tara nipan lising tara ngasi Manipur ki square kilometer kaya oirege ba 700 po phadra bane ba kaya mangre yengodna do masidi akoi 11,000 hena mangi ba sida akoi adu khanatre ba akoi lam mangi ba akoi culture mangi ba akoi identity mangi ba loina mangi ba singidi pharena dum leire ko migi matok ta minai oraga hingbna BJP natra Congress lo hen china dumai leire ba khoi se isagi identity mangi ba khoi bu kari nga ngningai kari leiri gi haiba aduna aina hajabadi sini akoi khuding mangna
wakan mun khandasi akoi parja si ngangkhoi khatena wari bani ngasi su wari bani aduna wa basi hanjan haibigi haijara roi akoi ni future generation gi angang singse kamai tong leune be wakan ji khandasi aduga parja sing su wakan khandabiu Bihar da election BJP na kaagre na manipur ki BJP kamuna thabal gadi chongbira kanuko masima choi hajage Bihar gi mina nuai jabani manipur prajati ka sunungai ningai ka sunungai leite ko masirida si Bihar gi election kare na moi sirida ki kaktan khotna kano karan turan toropudi manipur prajati thamoi sokani haibu wakham ju thamjage wapam hajelu sunjage okay pabung khoi gi thoidongna Bihar gi akoi gi kariba big victory sai tare NDS ki chawna mai pak pasim anga koina mas asa tawningai oiba kudiste hen expect tawba amasung ngata akoi isagi oiba hai tare akoi manga tara kan da huji issues me amam lady maroina akoi gi IDPC issue me amam lady amna focal point hai tare iranga sige big concern me amam lady sigum basing sijo tuna akoi gi isagi oiba da hen na koi meeting thamaning ba lady ba issues me am jiklam da mase thoi besin hen concentrate to haning bagi apamba aduga thoidokna Bihar da ada sumaina koi gi power si strengthen oiri hada kanda madugi impact to thodonga lairoi da bagi wafam do dum thambi pabung ngai pabung dalak jige pabung gi motadi mala iba koi gi Bihar election gi result si karamaina ubi masi kamain thambi ni ai pabung ga thambi ai phom khara haijege hantak Bihar da pangthok ki ba election ji bu karam makhal ki election ona ihala ma first question hangjari masi scheme tawri basi lupa lising tara kapa manipur da lebe Bihari da lupa lising tara kapa ye bako all over India da Bihari khudi makti warti moina kano to lupa lising tara kapa adu degi plus train da in terms of blocks da train mayam chu hole hai adudagi Bihar basi akoi na khangdana lera thaina mamangai de hona most corrupted state Bihar basi example ne ba Bihar se aduki mate corrupt poiba state amane ba aduga makoi gi wari se akoi na detail akoi manipur maramda akoi phajana khangdana Bihar maramda ki jaru bate thoina kana de so mukhalle ai wakandati Bihar ni manipur ni Bihar ki election ne manipur impact lakne si Bihar da scheme mayamam le su manipur da scheme mayamam su adu de si difference lai heba manipur da scheme tawri si di moi masa phamnai ba khari kanana ba maran mathum paisana ba ngaktane ba ko akoi si to honest wara kujen changa corruption jawdana kaino thaba mata pam thopu leite samjam ma da moi free connection gas ne gai pi bu du lupa lising ohum mari dum changi tu ni adis wanom ne bako manipur tori besidi scheme jidi moi phamnai begi moi masing khai munang na manga tara sumaina even constable lobu de su moi manga piri duni scheme di to seba manipur sida in haji ke prithvi gi apabu puna magi loi pamje manipur ni aduna Bihar election da EVM season nari duni ko aduna yam chawo masidi openly akoina food regi poll ragging to dia habi wadani Bihar election city election nati Nampu chapuda Bihar se kadradi BJP government tu doi neba masi main AMD adu neba Bihar se namdana BJP Indian kadya diena season again force in terms of money power muscle power all power season arga nampu ta ka neba masi ki koi ki masi ki kaisu nate amoi result city ne I di sam haijarabada election nati hajarisini atupa wafamana chief election observer sing in terms of crores low in itaje bako moi sidaida totally akoi sidi money ne paisa sine torga paja mi khudimuk silairaga madum sidi manipur di akoi manipur su hana di channa bala kuni ne manipur si Bihar ga kaisu corruption da no less they are no less aduna yam kana hajaning de masigi mami se hoji Bihar akoi manipur wari baje Bihar da wari Bihar par jaga wati manipur jawai akoi ne Bihar ki election sina manipur de impact laibam ti akoi se khudam am harwada akoi maitai civilization je 20,000 years ki mamang de leram civilization ne ai ngarang pa thingleje bako ngasi maitai ki civilization je loina muletana masi muli basi India ga tinrobudi muli bane ko India te khaidok chaibo nati aina haije badi phatta bagi matawdi tamo si haibo anita
अखोई हाने लेरम कस्टम ट्रेडिशन मैम इपाई पुने थमीरबा नीति नियम फजग्रब दुति ngang सत्कतमनेबा आइना थाइना ममाई बीजेपी हाइबि ब्राह्मण जमींदारी पार्टी नेबा मसिदी बीजेपी गवर्नमेंट असिदी पार्टी जिदी लाइरबगी गवर्नमेंट नतिएबा मोइना इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की 100 इंडस्ट्रीज इन टर्म्स thousands करोड़ दुदी मान वेपअप तोई बैंक मोइन खुराल सखि मैम दो वेपअप तोई अदुग इंडिया की लौब अमना लुपा लाम लौबदी मोइ सिंगमंगमदना सुसाइड तोर मैम सिरिसिदी सी गवर्नमेंट सिदी बिहार बीजेपी गवर्नमेंट सिदी लाइरबगी गवर्नमेंट नतिए सिदी इना खोलबी गवर्नमेंट ने सिदा बीजेपी मणिपुर उरीचनी इंडिया की मफम खुद तूरीचनी मखोई नुंगाई फबा कनोगीनेबा अदुगा मोइना हिंदूनी करीनीना अतुबा फम हाइजेगने चाइनादने रिलीजन का पॉलिटिक्स का नोबडी डिस्कस मसी सब्जेक्ट अनि सिंगांग यादेबा मोइदी चाइना को मलमदे डेवलपमेंट द मोइना फोकस तोयबा अदुना आई बिहार की इलेक्शन दी याम साना हाइजररोय इलेक्शन नती आई वाखंदती को पैसाना लोई नंफू साफूद तौरगा बाय ऑल मीन्स सिजनरगा मसी इलेक्शन सी रिजल्ट से फंगनब तौने में सिदा पैसा ने मैनिपुलेट तौरे पैसा येले ट्रेन मी मसिंग हदन पुसले ईवीएम मशीन सिजनरे को ईवीएम मशीन सिदा लोई मैनिपुलेट तौरगा रिजल्ट से पुथोपने मैजिक फिगर सिदी पुकेन संग पुथोपनती मसीना बिहार इलेक्शन से सुमाइन तौतादी इंडिया से मुटकनी मसी आइजेके इंडिया मुटकनेबा वाफम जे हाजे लोशन जगे ओके पाबुंग नोजिक थंबीदे अखोगी बिहार की इलेक्शन से मसीगी प्रोसेस थवोंग खिम चथब तारदी इंडिया से अखोगी मुटकनी हाइबनी एंड अमरोमदा इंट्रोडक्टरी आई नोटिस ऑफ हाईलाइट तौजकी बतु बिहार से इंडिया की याम चावब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल स्टेट हाई तारे अदुगुम अमखकनी बिहार की इलेक्शन निदा अखोगी इंडियन पॉलिटिक्स की यामना चावब मफम अमखक लेरिबनी सिदैदा मागी माइथीबा अमसुंग बोट से यामना अखोगी चावना माइ पाए पाकन इम्पैक्ट से लाक्चरकान आई पाबुंग द लाक्चनिंग फसेजा पाबुंग सिगी मतंग द हुजिक एनडीए की अचौबा माइ पाक पम बिहार द लेरबंदना मसिना मसिद एनडीए की कनखलाइबा मपांगल हाइतारे सिना तोंगान तोंगान ब लेरिब स्टेट सिंग मरोइना हुजिक खोगी मणिपुर द लासी मणिपुर द मसिगी सेंटर की इन्फ्लुएंस से क्या मपान कंखलक पयाई कंखत हलक पयाई ओजा तुम चाना जो थंबी की रोजाना अखोगी यामना अखोगी कनो सी बीजेपी से मपांगन कन्ना मतम सांगा लेगेनि हाई बीजेपी की पोजीशन इन मणिपुर कमाइन इम्पैक्ट पिरक पयान थंबीनिंग बाबू आई वाम हाइजेके इंडिया द स्टेट कुंथ्रा लेरिसी द बीजेपी की गवर्नमेंट दी स्टेट तरा स्टेट कुंदिने नन बीजेपी ने मसी अखोइन खांसी अखोई मणिपुर गुंबा सेंटर द पानबा कनो पार्टी द खुंबा प्रिंसिपल लेजेदबा मैतै जाति नते अतोपति एग्जांपल में हाइजेगने तमिलनाडु 1963 दगी 1963 दगी नंगासी बाउदा कांग्रेस बीजेपी चमंगमदेबा 1963 दगी नरेंद्र मोदी चटबबुद मागी एयरपोर्ट मफम चप्त मा हेलीकॉप्टर चलेबको अदुना अखोई द ngasi सोइरिबसे बिहार की इलेक्शन से मणिपुर ओंग पोरकने नतेबा अखोई द इसागी प्रिंसिपल लेजेदबा आइना लसिंगुमा तेरागुमा कोइपाई पाब नुक्सिन हुम जाति ने बखोइती आइना बिहार द कसु एलिगेशन तोबुलेती बिहार वेरी हार्ड वर्किंग बट सेम टाइम दे वेरी करप्ट हाइबिवानी आई बिहार द थानिम अदुगा अखोइना बिहार की हंते के इलेक्शन से सब जान खंगे हती इसामक्सिन चलगा प्रजा द हंगदबा लार प्रजा सिंग द मोय डिस्ट्रिक्ट मंगा तरुक चलगांड मदुद वेरीफाई तोंगमने बको अखोइ सित पंगांगा मदुदि अखोइना खरा सोशल मीडिया द खरा तरुगा आइना हाइजबदी बिहार न बिहारनी मणिपुर न मणिपुरनी अखोइ मणिपुर द हौजि थोइबा प्रॉब्लम्स चाहिनी मखाइ सिदै द अखोइ की इसागी अवाना सिदी प्रजा की अवाना दि खंबिदना इलेक्शन द सी इलेक्शन द ngang बसिसु अमरोम द इट इज टाइम वेस्टिंग फॉर द पीपल फॉर एवरीवन अखोइ ngangjeriba अखोइ की जुमत मांगी बनि अमरोम द अखोइ की इसागी प्रॉब्लम सॉल्व तोंगम देबा मीगी मरम द अखोइना थिजन लेरेबको माना सुमाइन तोग्रे मणिपुर द ngasi बाउदबु चाही अनि मखाइ द रिलीकम द लेरिबा अखोइना हंजन हंजन नेशनल हाइदोसि मसी बिहार वर्दी यागद्रा हाइबा बिहार की प्रजा का मणिपुर प्रजा याम थिंके नहीं अदुदि आइना दुम चाही मपान लेजु उजरई अदुना अखोइना पंगांगांग बि याति हजि आई वाम हजि ऑस्ट्रेलिया दने आइना सुम ताजबनि को ऑस्ट्रेलिया द वोट तोबुदने मोई बॉक्स अम थमे ये मोई योट की करी मुसादी कार्टून बॉक्स पेंजिन खोले है पेंजिन
Maduda Shemtok Shetuba Karitoba EVM machine amulative. Adu Chakot Pelam, the Chakot Pagi Tabotobani, Chakot the Pelam, the Chakot the Tabotobani. Aduna Akoisi still Ako India the way river Manipuri was chocolate is higher, chocolate is higher, chocolate is Haukani. Chocolate knew is Tagala Harabani. Go. Aduna me chocolate America to Suma elections here. America Toriba. America democracy in India's democracy nina. India the Bihar election to UK in America Muhammad to Nativa. So much culture is to one woman ever call. Madin to one woman. Nasi Bihar election transparency suglai like the high but the Ainakashu Masiti Amukan Hanjari transparency of the election never go. Aina Amu Repeatoroi Hanagiti Asumani Hajagito Masi Akoi Shotel media totally but share. Me current Asumakaram Tagalay me around Nanitikas Tagalaway. Aduga Nasi Hoji Akoina Ishagi ba Akoina Kanjaga Debati Akoina Kanjaga Debsi Kamaito Gidagabo Hoji Manipur the way the people see Kamaito Shol Toga the gay Kanba Aduma party later the Tagat PI at the Bihar the BJP Kare Manipuri BJP Kane go up on the DJ bloody zero never zero knowledge like Migo can never go. Migi Matokam Honade Ishagi identity Tangodamni Akoya Halaman culture Tangodabani. Ako nga si 49 digi nga si bawda serbna sa atin na manipulation with people like say Manipur gi ay wafam tayo ke 4 October 1949 the phone giba New York Times na mo phone giba 4 October 1949 amukon hajari New York Times ta phone giba ko matam do the leramba Manipur population 5 lakhs ni a square mile say 18,000 square miles ne ba Manipuri size 18,000 1800 lising tarani pan neba lising tarani pan lising tarani ngasi Manipur ki square kilometer kaya were ba 700 po father neba kaya mangre yung udna to masidi ako 11,000 hena mangi ba sida ko adu khanat ba Akoi lam mangi ba, akoi culture mangi ba, akoi identity mangi ba, loina mangi ba singiti parena dum lere ko migi matokta minai waraga hingbana BJP natra Congress lo hen china dumai lere ba koi se isagi identity mangi ba koi bu kari nga ngningai kari leri gi haiba aduna aina hajabade sini akoi khuding mangna wakhan mun khandasi akoi parja si ngangkhoi khaden wari bani ngasi su wari bani Aduna wabasi hanjan haibigi hajararoi akoi future generation gi angang singse kamai tong leune wakan ji khandasi aduga parja singsu wakan khandabiyo Bihar da election BJP na ka khre na Manipur gi BJP kamuna thabal ga di chongbira kan ko masima choi hajage Bihar gi mina nungai jabani Manipur prajati ka sinungai ningai ka sinungai leite ko masirida si Bihar ki election kare na mo isida ki kaktan khotna kano karan turan toropudi di Manipur pajadi thamo shokani haibu wafam ju thamjage wafam hajalo sinjage Okay pabung koi gi thoidongna Bihar gi akoi gi kari ba big victory sai tare NDS ki chawna mai pak pasim ang akoi na mas asa tawningai oiba kudiste hen expect tawba amasung nga akoi isagi oiba hai tari akoi manga tara kan da huji issues me amam lady maroina akoi gi IDPC isu me amam lady amna focal point hai tari irang asige big concern me amam lady sigum basing sijo tuna akoi gi isagi oiba da hen na koi miteng thamaning ba lady ba issues me am jiklam da mase thoi besen hen concentrate to haning bagi apamba aduga thoidokna Bihar da ada sumaina koi gi power si strengthen oiri hada kanda madugi impact to thodonga lairoi da bagi wafam do dum thambi babungai si whether koi Manipur gi the larger interest of the people of Manipur acceptable oigadra oidra haibna chingba that's another thing nei adu bukai gumba khara area khara negotiation gi chathana ba adu mopot khara gi condition du mai leram ba yai haiba form chu thambire ai pabung da amu lakjege pabung akoi gi hujik popular government sem bagi leiriba phibam se pabung loirak chelak pai oina sta katang reference pi ka thambira mo ja bonus thambi kibda akoi nga sai gi kano si
PR government si temporary nataba chahi sang thana leigadu mong kaman ba du hujik sini thoi be irang seida akoi gi suggestion na tag any road mem ama governor na puthokpa amasung manipur praja si pen na ba sumaina adugumba any kind of suggestion am bujik phobol leitri haitare yamna kanoda akoi gi beating around the bushes matam matam dugi oina huji akoi gwalta bi gi thodok leiri bani thijin hani khon haira kanda akoi gi chup lupaga laikre suma bayam ama leiri aduna popular government sembe hujik leiri ba situation je pabung kamai thambiningi ai wafam daji ke ne manipur praja khudimangna choise CSO sangai festival pangthokono na hai yes go mena hoji full scale da chemaga pangthokani na hairi hoji leri ba PR su gom akoi praja gi against ani hana leramba government su adum praja gi tadana masa masa gi adum khanja bang hatani ko masida hoji sangai festival si manipur praja na pamde na hoji leri ba national party maming panjara roi moisina kanamuna statement manipur jana yadre disi pangtu pu no moi kanam hai bi yada bro machindo plastic na jomjin gara braba adu moi hai de praja gi against the praja na pa ma chi to bi de national hai hang to bi ke to hang to tri no ba ma chi da akoi gi shu khang de kari khang de aduna akoi shi da politician hai ba se ibema aina na han hai jagre ko politician hai ba si yam lu ba yam na lyric la chu hai ba हानगी मणिपुर इतिहास से हेक हौबदगी हौजी पाउद खंगबा अदगी प्रेजेंट हौजी ओरिजि खंगबा फ्यूचर जु खनबा ngamba मी थिंकर को हौजी ओरिबसि द पॉलिटिशियन की क्वालिटी पिछन जाव मी अमा बो यावते को पॉलिटिशियन है बिसि याम ख्वाइदगी अरुब प्रोफेशन दो पॉलिटिशियन है बिसिनी ख्वाइदगी मियोबिगी पुंसी सिदा पॉलिटि डॉक्टर नते डॉक्टर न ऑपरेशन तोर कनबतो नतेबा politician is in a pajama कंदोइनी लेपाम कंदोइने बा लेपाम कंब मीसिन क्वाइट इंपोर्टेंट है बा अखोई मणिपुर द लेरी politician सिंग तिते ने हाइजर रोय सिंग तंग हाइबसि तोंगान तोंगान बसि कमाय तुंग लाखि सो खोइन खंगसि अदुगा अखोई मणिपुर द तब थबपु इलेक्शन तौरे MP इलेक्शन तौरे MLA तौसिबु अखोई इलेक्शन सिबु करम मखनो लोइन खंगि दुनी अदुना आइन हाइजबदी मणिपुर से अखोइन चई एनी मखाई द उरबनी को इंडिया की पार्ट अमन नती आइ बसे मकोई थबक थरम से उचगरबनी अदु पुलुरबनी ने इंडिया री खाइदो कसु मोय कसु यारो ngasi ai मोय हाई रैंकिंग ऑफिसर से वारी सानबा अदुनी अखोइना जुम सुमाइना फतबा से प्रजा के अगेंस्ट तौतारती इंडोनेशिया द तौकिबा श्रीलंका तौकिबा बांग्लादेश तौकिबा नेपाल तौकिबा फिबम मयाम की रिवोल्ट मलाको मरुइन यूथ सुम द पियंद्रती मसिगी पेंदबगी खोलो अमदि सोयदना मदुगिदो अफबदि ओइररोयबको अदुना आइना हाइजबदि सोयब याबगी सोयद्रे हौसिदि असोयबिसि 1949 दिंगासि बौता खोय सोयदने लायेबा एजन टुडे ngasi बोदि सोयरिबने खोय खोंथांगसे सोयगब सिंगसे कमांडर सुंतोके से आइना हाइजबना ओइगतनते मणिपुर मजा खुदिमन खनगतमने मासी हौजिले नेशनल पार्टी सिना असुमसि पुथोकबो ngमरोयबा मोइदे असोब खोंदाम ने सुम थांग लेरेबा मोइने उरिबदुना चुमेने सुम खल लेरेबा मसिरे द नखोइने चलिबसि अखोइ प्रजा द सुमाइन सोइ मणिपुर प्रजा से लेत्रगन मखोइने पॉलिटिकल पार्टी ने कदोक्तोइनो हौजि इसम जम हारबद मखोइ पार्टी से सोइबने संगाई फेस्टिवल तौबिगनु हारगा मान नमदन तौदुरसि करिगनु हाइबिवनिता अदु अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल दत्रो प्रजा की अखोइ सोग्याम नवार मदुन संगाई फेस्टिवल दु येमगि माना कुमाई मुतोद मदुदा काइदोकी पैसादुरा मोय येनबीरा अदु तोसेबको अखोइना इसम समना हारबदा अखोइ सेंट्रल गवर्नमेंट की मतें लौद्रदी सेंट्रल गवर्नमेंट पालिबा गवर्नमेंट से की मदुगा मानद्रदी अखोइ सेरा हेनगनी हाइबो वाखन थादोपियो चई हुंपुगा निथोइ से तमिलनाडु दने बीजेपी नसु पांदे कांग्रेस नु पांदे माय रीजनल पार्टी ने पालिबनी आई अमुकन हाइजरी इंडिया दे लेरिबा स्टेट कुंथ्रा सिदने स्टेट कुंदिने मसा मसा की तोलना पांजरी बनी बीजेपी सिदा हेक्ट बीजेपी से मसी वाफम जी तोक्सी कांग्रेस वाफम तोक्सी इसा से अकोई मणिपुर से कमाई तोरगा नुंगाइने लेनबा प्रजा नुंगाइने लेबा मणिपुर इंट्रिकेसी टेरिटरी से काइदनबा मसी अकोई तुमदना अकोई की अफब थबक अकोई खंजगदबनी मयांग सिंगना मोय नेशनल पार्टी की लीडरशिप खनगदनते आइन हाइजबदी फाइनली
इसा इसाने खंजरगा मणिपुर जे मिपम फुदि मन खलगा मणिपुर तो सोल्यूशन जे पुथोक्सी हाइबसी वाफम छाजे लोसन जे ओके याम फजबा अखोगी पाबुंग के क्लोजिंग रिमार्क थंबिरे हुजमक सुनी अखोगी सांगाई फेस्टिवल की पाबुंग थंबिखिबा तौबा यानी यारो हाइबगी अखोगी प्रोटेस्ट हाइतारे असि याम कन्ना तौरी लैरिबा सिचुएशन सिंग मरोइना आईडीपी दा लैरिबा मसिगे कनोसे हाना नाथाइबा यारोयना तौबगी याम कन्ना स्टोरी आई